Да, Разрешите? заходите. Товарищ полковник, курсант Хасулин для сдачи экзамена по огневой подготовке прибыл. Зачетку давайте. Билет берите. Билет номер 8. Вопрос. Назначение устройства, тактико-технические характеристики пистолета Макарова. Присаживайтесь, готовьтесь. Готов отвечать без подготовки. Уверен? Так точно. Хорошо. Николай Федорович Макаров разработал пистолет в 1948 году. Принято в вооружение в 1951 году. И третий вопрос. Нормативы по неполной разборке и сборке пистолета Макарова. Неполная разборка. На отлично. 7 секунд. Хорошо. 8. Удовлетворительно. 10. Все хорошо. Правильно. А к чему такое рвение? К любимой, товарищ подполковник. Uylarım yanına aşkına, aşkına. Sabır diyeyim şakkına, tukta şakkına. Yarsulanğan yüreğim yok düzmedi. Her taraftan barı seni tik ezledi. Tanrım attı, attı, attı. Sılvım küttü, küttü. O'zinating yarın yüreğim tapdı. Sılvım küttü, küttü, küttü. Maqsadlar qo'yilg'ash oldinga, oldinga. To'g'ri qolib olg'a qo'ygan burishingga. Olg'ing tiyish sinani bitutarga. Er-yigitlar tiyish so'zin aytirga. Donlarim otdi, otdi, otdi. Suyganim qaytdi, qaytdi, qaytdi. O'zingga teng yorim yuragim topdi. Suyganim qaytdi, qaytdi, qaytdi. Sınavlar qarşına kelganda, kelganda. Turmushning yo'llarin o'tganda, o'tganda. Har vaqtda kerak birdan bo'lirga. Yaqinlarni, ham do'stlarni saqlarga. Tonlarim otdi, otdi, otdi. Suyganim qaytdi, qaytdi, qaytdi. Endi hozir yurak tinchlik topdi. Suyganim qaytdi, qaytdi, qaytdi. Tongim tong otdi, otdi, otdi. Suyganim qaytdi, qaytdi, qaytdi. Endi hozir yurak tinchlik topdi. Suyganim qaytdi, qaytdi, qaytdi. Sılvım küttü, suyganim qaytdi.